Jawai tu sa kajam naman na makaitin na sulibat. Sa katutswa kajam naman oreja supuin kainu at samas imazay to taniri sulatan. Imazay to sapatakayan, imazay to ita karam patu curapuru katu picu karam. 但以理书4章1节到37节。阿若皇帝di Nebukadnezar pajajikat pakatoa vincikan pakelang toa na ala-alanga toa martamali-mali zuku katoa martamali-mali kaya caw-caw ikatsawan mayatusu kana sulibatu mapolat seringaken tamau cikar toa sini papatsun tanuakan sinimasan na kinudan no tala bababa na cemas na semina mali rabas sini papatsun no cemas sinimasan kinudan ni maju na penaramu pitsura no na semina mali kinudan ni maju si palawakan pisura ni maju nekano papatezuan pinalawakan ni maju kaizuazuan na sarongwangwa akan itu aku kakaizuanan wuma na mapaalay akan na mangwa akan dakwa ka tak dakan misipi akan toa na kuya-kuya sa kepatsung toa na reminekut sini pakelang pai ku jaulen maraka kaki wadaan itu ku kakaizuan huanti papirun to uri palaruai to aku sepi na manche zama polat azwa maraka papu waru-warungan marada kisam parisi katwa kisam pakiwada pai ku pasemaraban tia maju to aku sepi lakwa ini kakemelang tia maju toki sini anmaya pi caivril manche jeti taniri aku ku pina pungadanan to ngadan no aku cemas pakati putih sasar azwa ti maju kini jangan no wawa kenua cemas manasika aku sipa semarau aku sepi te maju maya tutsu putih sasar namasan tala vuru-vurungan ta marka kaki wada-wadaan kemelangaken to kini jangsung no wawa kenua tala parawacan cemas kemelangsung tua sini zazaaw turu namaya tutsu aku sepi pai palaruai akan ku ayaim ka naseka taat akan patsunakan tua na mai tutsu sini pakelang patsunakan tua izwa za taapuruan kura-kura rawaca kasyu ai kadan atwa kacauan azwa kasyu pada maasa-asa pada mengkudar-kudar sakamaya pada jemalung tua tala wawawan tua ikatsawan tua ikarwarwan au asau-sawanga ikatsawan pasutsung nama polat marka asau nazwa kasyu na meredep ngwa rawas azwa kasyu riawa rawas wangal saka tezwa kanen no sau-sau ikatsawan mapolat marka amuji-uji na kilalaung itaituku tua riling marka ayam sema vuvan talu tua ricing kana amuji-uji panga kemakan mapolat tua wangal no zwa kasyu ka kini menem-menem mana nakan tua patara sini pakelang
manu patsunakan tua masjidil ro zazau sa sekaulan i dari babau leteku-teku kemasi dari babau sa ibu pasi aca maya toco tu ezu azo kasyu sa suri cingi sa soavi marka asau katwa vangal bisi-bisu marka uji-ujib i teteku to azo kasyu sa biradi marka i ricing ayam tu uz no kasyu buri-buri tua riung katwa vatulayan sa bersana pi cemer-cemer ai chua cau-cau pasa zuau i cemer-cemer ula kisah curan di maju tua marka uji keman tua cemer-cemer sa katebeng tua ladek uri pitu cabi leti maju ini ka kemelang tu anema ini ka matsau kinemnem maro uji panga ai chua namai tucu pinenut nazwa ro zazazazau sa sekolah ni cari babau tua sikelangan noa cau-cau ikat cawan tu izwa picur noa tala parawacan semasa palawak tua kina inalanan noa ikat cawan saka picur palawak ketua kina inalanan makaya si patavrak noa cemas toa piniri ni maju cau-cau au kumali ta ini ka namasang nama azwa cau-cau makaya uta cemas pusara de toa sika makayan ni maju palawak aya ibu huangti ati nipuka disal mai tucu aku sepi saka palarai yaken tisu nati putih sasa pai marka namasang kaki wadaan itu aku kakaizuan nekan nuka masjidil nu makaya palarai tanuaken tukian ma apatarwan lakwa tisum makaya sun ayatwa kinizang sun nua baba kenua tala parawaca na marka cemas aya pai ti taniri pinakati putih sasar uta karmanda tu sa kai no huangti ini ka poka sizuan anga ibu tua rekutan pai ibu no huangti maya tucu putih sasar maya maruem masako sepi katwa sipakala-kelang patarwan ayai temabra ti putih sasar nia huanti ulasu ala azwa siayaya itu asu sepi katwa sini pakelang patarwan sa ini ka tisun azwa taapurwan kasyu jemadung i karbarwan kina asa patucunan nua cau-cau mapulat i kacawan maraka asau na meredep ngwa-ngwa rawats au marka vangal majalung kanen nua cau-cau mapulat i kacawan marka uji-uji na kilaulang iteteku tua liling nazwa kasyu saka semam vuvan marka ayam itu ricing nia huanti tisun azwa kasyu kura-kura asa-asa rawat asu picur maro na zemukur i karwarwan ai kacawan puring-ringet sun pinalabakan ka patucun sun tuazwa sini pakelang leteku masjidil tua sa sekaulan i dari babau sa ibu maya tucu
tu ezu azwa kasyu sa kaparaki tu uz nua kasyu vuri tua liung katua vatulayan sa bersana pi semer ula mativeng di maju tua ladek sa kicucur tua marka amuji ujib i semer maka pitu savil aya nia huangti namai tusu patarvan naza sepi saka pina semaravan nangasun pakasangas nua tala paravasa na semas tu na makuda urisu sesevungan uri wiraden sun nua zuma kemasi tua taal-alan sasu baika kijajaran tua marka ujib uri pitu sabil sun namaya tua luang kemakan tua semer taet i semer mala telatek pi tevri taichu kisuna masaru anga to tala paravasa na semas palabalaba ketua na ala nga ikatsawan saka sipalavakan pichur makaya sipatabrak tua piniri ni maju chau taurai api kajunangan nazwa tuud nua kasyu sinyaya pajajekat nazwa sa sekolah ni tari babau pakelang tu no masaro ngasun to semas palabalabak tu sa ikatsawan uri semikir sun kisang huangti manasika nia huangti kirandau tua ku sini paki paporingau ta nusun mayanga pasaryo pasusu tua nangwawa tua su kemudanga ka sarmisimu tua na semarimisi chau no maitu susun kisuna pada pupisu-pisur sakamaya aya patara namaya tutsu na mapasusu penulat pitua huanti ati nipuka nisar pai ka semaribat tu ita sabit saka izwa ti maju jarawarawa sa kibangbang itua aliu nua uma nua huanti patsuno anma kinangwa kina remi noon nua inalan i papirun aku sinam pisuran reminjil seman tala burungan tua na inalan nanga tua sika kelangan nuaku rigu katuaku sargaman sa ayaya timaju ibu lakwa ka ibibu anan timaju manu izwa lingau ibibu kemasi dari babau amaya tutsu kerandau tisuna huanti ati nipuka isar inavan nangasun tua su pinalabakan saka uri wiraden sun nua zuma paki saja tua taal-alan sasu kijajaran tua marka amuji ujib uri pitu sabil sun namaya tua luang kemakan tua semer taet i semer mala jek pati masaro sun tua tala parawasa na semasa palabalaba ketua na ala nga ikatsawan saka sipalabakan na pisur makaya sipatabrak no semas tua pinili ni maju chau aya ini ka natswai sa mapasusu chua kai ti nipuka disar huangti bisi-bisin nua zuma paki saja tua taal-alan sa
kaizuan di maju namaya tua luang kemakan tua semer mara deradek pai uval ni maju namaya tua palari nua mezeng kina raraduan kalau sukusan ni maju maro kalau kukusan nanga nua ayam ibu皇帝maya tucu ka cemariwa tanga picu savil temangul akan pasa karwarban pai secikir aku pewarungan pai jemengerakan tuazwa telah perawatan cemas sake paalaya papurigu tua abalu ta parorot cemas sipalawakan pitsure ni maju nekanu papa tezuan pitsure ni maju pace parauraut no patsum ti maju ini ka nama sanganema cau-cau ikat sawan sa sekaulan icari wawau katwa cau-cau ikat sawan penulat ti maju palawalawak tima temuru paacep tua binarungan ni maju tima temuru lemakwa tua kinudan ni maju ka secikir aku pubarungan aku mapaalayan aku sargeman katua rigu nu aku pinadawakan pacikeren uta pasa tanuaken marka kicapi-capi letua sihu katua parengan nu taala-alan masirban paraluf tanuaken mapulat saka taparamo nga aku sipalawakan pitsur tua sitai sangasan saka tusu tiaken ati nipuka disar jemengeraken paala-ala yaken papurigu tua namasang huangti icari wawau cemas tua ya kinudan ni maju nangwa na mapapamamau paletekuin ni maju nami sa kemudian cau-cau aicu kai nua cemas tusu sinana purua kai imazai tua 30 katu sepaca karan ibu皇帝maya tusu ka semariwa tanga picu sabil temangulaken pasa karwarban pai secikir aku puwarungan pai jemengeraken tuazwa telah perawatan cemas sake paalaya papurigu tua balu-balu ta parorot cemas sipalawakan pisure ni maju nekanu papatezuan pisure ni maju pace parorot aicu kainua cemas satu cu sini pepatarban 梦境揭露上主作为aicu sepi sini pakelang tu kinudan nua takama cemas 梦境揭露了上主的作为它使你不假你撒网经历像流放般的生活像餐风露宿的流浪汉与王宫的奢华享受形成强烈对比也就是说上主让王吃了苦头而记得受苦的经验产生同理和怜悯这也使得王能开始认识上主细是借着外邦人的口宣扬上主的伟大这也提醒基督徒当我们自以为能够认识上主因而有优越感时圣经总是不经意的提到外邦人有时比信徒还要更敬畏上主有些人会借由梦境宣称自己得到上主指示实际上可能一点都不认识主只是妄称上主之名用信仰名目遮掩自我的欲望上主会用梦境揭露虚假使人无所遁形真正认识上主是与关怀困苦的穷人画上符号旧约学者布鲁格曼
说，对联社的关注本身就是在体会上主，拥抱上主。梦境是上主临在的一种方式，这不是抽象议题，而是彰显上主的作为，推翻不公义，带来解放，唤醒人内在的爱联社精神。如我们口中诉说上主的荣耀，那么就能体会出爱上主要借由爱联社来表达。醒来都做个点们梦境揭露上主作为。得出阿西尼巴给你们那么点，梦境会脱去我们的伪装，让我们能在梦里以真实的自我与上主相遇。我是否曾在梦境看见上主的作为？是否曾从梦境中意识到自我需要调整的部分？醒来呀，都做个点阿鲁加kinim nami na tinana gamalo kinim nam ayakana pasamarao kainuli。与人同在的上主，愿你借着我的梦境彰显你的作为，使我在梦境中也能听见你对我说话，调整我的生命，能有基督的样式。对联社时常持有怜悯之心，晓得在信仰里以爱联社展现对你的忠心与爱心。愿你帮助我在梦境里遇见你而得喜乐，奉耶稣基督的名祈祷，阿们。Mali-mali tu tsua ka jaman-jaman nama kaitina misya selang sumupu kilaroy tu amana sini padade ka tu tsua ka jaman-jaman saka na kilaroy ngatin na patsuna ngatin tu amana sini pasamaraw sini padade ka tenua ta kama tsema ta yaw saka latina na kemelang saca kisamula latina na ta kemelang tu amana sini pakelang noa sema tanutin tuaca akina kemudian tayau latina na papuriku tuaca kama semas ayatua binara penula tunuaca kama semas nekanu tasi dazao tuamana pitsuru noa sema tayau laza caca pina enen sakana makaitina nyata kemelang tuamana warung nuaca kama semas ayakana demiki kita pas semarau saka mali-mali nu izwai ni kana parme ke nu izwai kana malungwa aku sinupuan lamun na pajekatanga sanu kilarwaya sumupu mumal ta kemelang tuamana warung asini pakelang noa semas suaka jaman-jaman tuaro sipa pumangwa tanutina mapulat saka madi-madi latina na sudeva tu suaca kini adawan taja 平安